Angubati agerio kaerekere gicunce geto kiambire aza akire egipindi geto kia Murimi wa Cararuku na ntuko ya narua turariria manto jegie WAAKI ibwa KIUGU GIKIEGA kia ng'ombe cia IRIA na no tugwatanirite na mutaalamu wetu na tukiambiria mutaalamu different structures inkuona kweyo gwakiri ikiugo kia tujao inkuona kweyo gwakiri ikiugo kia ng'ombe inene twereithia ibwega muno nandike urimi wa ng'ombe ng'ombe chonde ta chinde kwichire bachire muthemba jumwe kana size imwe tuge murimi akwambira na ng'ombe ikamatete ikayewa njau so ria tukumu design kigo kiawe no monka tumenja wira ri inakamika echiarwa so no monka twina structure ya wika njau aya njau ika kura na kenda wita kuma kigo kiraura ite gikingi ontu inya ureko yewa video mwanya nande igita ya mwarire inagekwa so no moto twina structure ya ng'ombe ira nene twina structure ya tujau na bado kwina rodhithetie lactating cows miari heifers na no monko thire also una space ya aroka maira together ni kiugo gia tujau ko ke modified for tujau yes kiugo gia tujau me kajau kaniti ni no jakana so you kwenda a lot of care wambere no monko urake ba ke very warm so ndegoro to ya kaira mbao are kumama tukezi tu suspended tegoro ekedro ekiri mbao ira tikedwa chi easy to clean to ekira kederi mate ja momo kena jawere mba kudwere warm imamite na still to kadivero ikomba kuwa fed from that point so tukeda to consider to kona jao ekinya weight flani nekedro ekarake mbao iriku mbao yu ekinya weight flani ekumau yotonya ki structure nge iria ne kwa accommodate level ya jao yes na tugekiri manto jegie era flow njao flow ye meato te aririria manto jegie flow consideration ye flow type of flow ero but kodro gitara yes bere kenda tumba commenting flow yetu ekali ure kali itina potholes na egero ete kuthuka no monka tu materials yetu tumira kuthia flow no monka chithwe chiri na strength ira required kwina kagoto ka mix kagoto na simiti na muthanga ina categories nyingi so no monka tu tumire strength ire enough neki ituje ng'ombe eno ritobo buinge yes ng'ombe moja hiyo mbako twena ulitunya kwa kilo 100 ningi chikinya monka kilo 100 so they exert a lot of pressure the flow so repo kuthia flow no monka tu the right material alto to the right combination ya those materials yana tomba guita gento kire long lasting na kiomba igo sawa na bonge nabu no monka tu zero ito kuomba ku direct drainage ya flow so tomba ku ya flow just flat kura no monka tu tukia a certain shape kenda kedi rojo rweteka rokeda ro directed to one side yes alright amanto jegie roofing roofing joro tukiambereria mbere mano monka tu twina end room ikuma haja with yare goro sufficient non to circulation of air na number 2 kwina lighting yotegera jago itu tumirite translucent sheets eje no tutetheria manto jere wambere no tuthena lighting natural lights so ayu ne we increase lighting kenyomba eje na boja ire wategera jekeri ara kwina wet area kenda some heat yomba tonyo yomba ku make Ro didia bonge romba ikoma yes I see I can now connect na then the headroom also no monka is sufficient onto kwina gas ire yumanagia na rukora ng'ombe yes so eke akodero ere very low it means ukeza kwina a lot of smell etebu so nikonto tithega goro kenda komba kuba kwina proper air circulation to kuga kurega gwakira ng'ombe ebwega no kwijania na mirimo
ni mirimo iko iche ng'ombe nyingi ciathagwa riria itena a good space? Kwina murimo ja mastitis jojo retawa through kwithirwa ng'ombe tu karantwara atheri. For example, ng'ombe kia kwithirwa ikara ware wika ntaka iyo alafu nandi emamire ntaka iyo uria through teats ciayo ikambiria ku develop thina ontu nandi ni collect germs kuma ki environment ira yukara nikio no mwanka twike ng'ombe are kumama erigi kuria no mwanka uthe kwi dry is a dry area utina roje utina ntaka we just dry ku avoid mastitis. Yes. Kwi murimo yonge the expert mirimo mono but you ni example ira nkumenya. Tukithirika area kwina roji meya roji riria ng'ombe batikuthirwa kinyiniro batikuthirwa rutheri structure ina tebuthithia gutigira. I don't know if it's involved in the structure kana gutigira roji riria ng'ombe kunyi rutheri. How do you do that? Ng'ombe ebati kunywa roji rwe clean, very clean. Ojora muntu anywa roji rwe clean ni ng'ombe batikuthirwa ekinyunyaga ontu ng'ombe ni therwe ikigwa miruki mingi mono. Trainers barabatu trainer mantu jori ni ng'ombe about feeding and all that. Bauga ng'ombe igagwa muruki 50 times ya muntu ure igwa muruki. So no mwanka mukongoro jwayo judoro jurembio clean at all times. They have work structure bumika to sure you can really clean the modification. Ora tuithagia no mwanka tuthingite plaza yetu no mwanka tuthina a certain level kendo bakubirwa iso to clean bonge ituije size mukongorojo batukurwa jukari kenda ng'ombe yomba ukinyira iria rinara mwicho etika tige iria rinara mwicho na bonge ithwete ku strain ukinyira nthiguru. So kwina ithimi standards iririo ithatu tumaira ku ensure that mukongorojo clean ng'ombe ni kumba kura bwega na ng'ombe ni kumba ku mtu na kumba kuthambia mukongoro easily. All right. Yes. Nenda gukwanda ike mwaki twithirika area withira ugitara murimi. General knowledge in terms of structure already bwa ng'ombe omutare adaike mwaki tuthirike area. Okay, ora mpumba gutara murimi ntuku ya narua ikumwira kurima kana kuthithia structure kigo kia ng'ombe ni kuringana na wendi bwawe na namba ya ng'ombe ira omba kuthwa kenda wikira. No mwanka tegere space ya urengana ing'ombe ingana ku project wikira ki project yewe na twatega future needs yera chato jo ira tukwarairagia na bonge nabu kamwira materials mtombo tumira materials mwanya imwira chirendera available ingira tiomba kuthwa chikia jari recycled. So muntu wonda mba wachi kiugo gikiega kiugo decent kirage practical na jama ingi murimi na kira cost lakini no kuwa kwena materials nya tomba ku recycle na tukona njira njega ira tomba ku gutumira materials cia twira to wakachio kende thwere pocket friendly na kiugo kimba kuthwa kiri efficient. Very nice. Nandi eja mutaalamu wa kiugo kia ng'ombe kwa murimi ukwenda guguchwa umu designira kiugo kiawe akugwatena. Murimi jo wake akwithirwa na kwandi guguchwa ithimo mba kundingira namba yakwa ni 07 22 34 44 14. Choheria kaire 0722 34 44 14. Ibwega sana tukagibwega na tupo kugwatania na about tanira na about wikire gipindi gietu ntuko ya narwara twamba kuthora tukithoma mantu mwanya azege wake abwa kiugo gikiega kia kurithiria ng'ombe sheria nkerigiro kumba kuthora kigwatira utia bwaku no kethro giaka kiugo gikiega gutigira ng'ombe ciaku cire na iria ririega jako
Jogokari mubango jo Murimi Cararuku ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi irio biandithia bia Joymax Animal Feeds biri na regu ya kung'ana ya gukiria ugima bwa ndithia ciaku na bikongera maketha ja ndithia ciaku. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Joymax Animal Feed. Surutia ndo ni sawa. Joymax Animal Feed.